Gua ada yang lupa ya. Tes. Ini deh. Keren ya. Oh enggak. Jadi saya di sekalian jualan ya. Terus ada tinggal. Terus apa dong? Tahu lah. Kalau tahu kita udah muter balik. Ya kali muter balik. Kan udah mau nyampe juga kan? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ya. Kalau kita ini iya lagi kan? record. Kan? Sebenarnya sih. Semoga Gua udah duga nih. Emang ya lu kan buset. semoga sehat selalu Kalau ya gue- buat kalian semua. Santai dong. Ini juga gua lagi nyari jalan. Dari jalan apaan? Ini harus terus gini. Muter balik deh sekarang. Kos. Kagak. Ntar juga ada tembusan ini. Yakin gue. Udah. Ngomong-ngomong ini kok gelap banget ya. Udah wajar nih. Ya ih. Balik kayak keren awak. Ngomongnya gak kedengeran Tad. Halo. Ada suara tidak? Aduh. Ya. Oh ya. Di mana lu? Ya. Oh ya. Di mana lu? Oh, bukan suara kau. Ya, siap. Adir ya, Dok. Adik. Lu tahu nggak sih? Kalau ketahuan pasti lagi jauh. Mana yuk? Penting banget lu. Mana yuk? Pasalli li rabbika wanhar. Pasalli li rabbika wanhar. Hah? Li ilafi Quraisyin. Li ilafi Quraisyin. Li ilafi Quraisyin. Malikin nas. Malikin nas. Aje ganti euy. Astagfirullah. Alladihum yuraun. Kumaha teh yan? Ih lolot naik. Goreng nih kah? Iya kunaon? Eureun. Ele. Oh, game over. Game over. Mulai ulang. Jangan dongkol kamu teh. Aduh. Ya sudah. Ya. Oh ya. Di mana lu? WSD. Oh ya. Di mana lu? Lu tahu nggak sih? Anak kalau ketahuan keras pasti lagi jauh. Berarti lagi jauh. Penting banget lu. Hah? Oh, kedua jauhan. Lila fi Quraisyin. Lila fi Quraisyin. Kemarin tuh baju nana teh. Ye, malah baju. Malikin nas. Malikin nas. Alladihum yuraun. Ya terkenal deh mah. Ese ya mah yeuna jurigna beres kebal nih mah. Da apaleun jurigna lagi. Leuwih-leuwih ti urang. Deka kecewa. Aduh. Ya. Oh ya. Halo. Halo juga. Pakai hati bacanya. Oh ya. Siap. Di mana lu? Ki. Baca ya. Lu tahu nggak sih? Kuntilanak kalau ketahuan keras pasti lagi jauh. Penting banget lu. Astagfirullah. Lila fi Quraisyin. Lila fi Quraisyin. Malikin nas. Malikin nas. Alladzina hum yuraun. Alladzina hum yuraun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad.
Aja. Lari tadi lari. Ya, dari tadi lari. Pugu kebal suna di bejaan dari ngajian. Oke. Aduh. Lupa belum baca bismillah. Oh ya, di mana lu? Ya, tahu Bang. Oh ya, di mana lu? Lari. Bismillahirrahmanirrahim. Gue tau kok kuntilanak kalau ketawanya keras tapi lagi jauh. Gundulmu. Penting banget lu. Fasalli li rabbika wanhar. Anjir, ganti. Li ila fi Quraisyin. Malikin nas. Alladzina hum yuraun. Lari tuh lari. Tuh bisa lari. Ini lari. Alladzina hum yuraun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad. Mal qari'ah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Naon cenah? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tunggu. Wa amma ma khafat mawajinu. Ieu mah ieuna, Cok. Gamena ieu mah. Naon kieu game ge? Coba santai, ngayatana. Baca Quran santai. Oke. Jangan yang hard atuh. Yang hard. Enggak ini. Aduh. Ya. Oh ya. Level pertama ini. Oh ya. Di mana lu? Oke. Bisa tenang. Lu tau gak sih? Jauh, gundulmu jauh. Jauh sorana. Penting banget lu. Fasalli li rabbika wanhar. Ganti. Li ila fi Quraisyin. Malikin nas. Alladzina hum yuraun. Udah teman. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad. Mal qari'ah. Ada kenaon kini kah? Ketahuan Asep kagak pernah ngaji. Gak mempan. Ya, soalnya saya gak pernah ngaji weh. Astagfirullahaladzim. Serius. Aduh. Ya. Oh ya. Di mana lu? Lemahnya Ustaz gitu. Oh ya. Di mana lu? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sekarang. Astagfirullahaladzim. Lu tau gak sih? Kuntilanak kalau ketawanya keras tapi Saya lagi jauh. belakang. Bacot lu. Quran.
Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Ganti. Kenapa cenah? Liilafi Quraisyin. Liilafi Quraisyin. Liilafi Quraisyin. Anjir. Malikin nas. Malikin nas. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Alladzina GS-nya benerin Jan. Ada kan naon game kieu deh. Temempan jurigna ge. Aduh, ya, oh ya, di mana lu? Oh ya, di mana lu? Itu bukan GS. Anjir tuh. Kalau ketahuan keras pasti lebih jauh. Udah tenang. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Nanti lilafi Quraisyin. Lilafi Quraisyin. Malikin nas. Ya, lainlah. Itu bisa gelap nih cepet. Bajingan. Menurut gue sih Sep, lu cari barang deket. Anjir, naon dia? Anjir di Beretama. Bismillahirrahmanirrahim. Sembur pakai tanya. Siap, nanti deket gebuk lempar kan tuh. Gimana bang? Udah tenang, barusan. Aduh, ya, oh ya. Kemarin santai anjir, ngedeketan wae. Oh ya, gimana lu? Baca ayat yang muncul di layar dengan jelas. Siap. Tenang. Bisa sekarang. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Anjir. Udah pase. Li ilafi Quraisyin. Malikin nas. Malikin nas. Alladzina hum yura'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Anjir ket eureun ka. Ribu. Yang gerak duluan dia Fir'aun. Lolot. Nah, kayak gitu aja Sep. Anjir. Atuh sok. Kau buat FT ya. Main ieu. Keun ya, editor. Ya. Oh ya, gimana lu? Aman sekarang, bisa. Oh ya, gimana lu? Naon guys suara eta? Kuntilanak kalau ketahuan keras pasti lebih jauh. Jauh gundulmu. Aya tadi ge dekeun. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Malikin nas. Lan gelap. Malikin nas. Alladzina hum yura'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ganti. Allahus samad. Mal qari'ah.
Mau Korea. Mau Korea. Fahuwa fi syatir rodia. Fahuwa fi syatir rodia. Ya anjir. Capek ah. Malas jurigna ya. Hai juga. Pertama kedengeran sejak kapan hantu mukul? Bukannya mereka pakai kodam. Bentar dulu ya, mau benerin dulu. Oke, bentar dulu ya, mau benerin dulu. Pause live. Mana? Mana pause live? Indola. Kan TikTok. Mana TikTok? Ah, iya. Pause. Mana? Pause. Ya. Bentar ya.